باب 335 رياض الصالحين درس ان تحريم حرم الامتناع سالغول امتناع المرأة سالغول سناجو سالوتو من فراش زوجها اي نوتاغول دادudi modi makko ida da asi modi makko no timo foti ko jemma foti ko nyalorma wala mi kun la ta wala tanaki mo udru nganto shar'i naako modi makko nodda mo arka balde ariide balde o salo sonara ko nganto shar'i naango landela kondo ni nganto shar'i naango ko modi ma noddiray ma an o bandirawo an yartawa mo kan daddude makko saloda go ono je ay mudum harada yide ella on saido o nodda ma hara mo andi dum didi tawa hida jibini timal balde capannay o nodda ma tati tawa hida huri himo andi kadi hida huri ko kanko yanam ma ya huru korka sunna ma ko korka farilla desa hida huri nay himo jokki piiji harmudi hida fala mo sangsonde masala mo yarde bere ma mo jinoyde ma o ala juulude ma mo fimude sigareti ma o fenday ma o wujje a haɗimo o jaɓali a falaka yaltude accita dewgal ngal accita ɓiɓe ɓen hiɗa falamo sansonirde hellangol lawol ɗon kadi ndara so jaɓay ɗum haɗa hino selli kala gotiɗe ɗiɗo ara hino selli sansonirtamo ɗum so jaɓali few a rewi ngol laal ɗo jaɓali few aray ko ya torto hoorema ɗum koye famu amma hiɗa laaɓi koye fiitum wigol hiɗa nawni ma fiitum wigol a sella moƴƴa fiitum wigol a weltaki fiitum wigol hiɗa runki fiitum wigol hiɗa ŋumi fiitum wigol haray sen gayni lootagol ngol ndiyam ɗan no ɓuuɓi jangol ngol no woodi fiitum hiɗa seytini e ko nanditata e ɗiɗo haramun haray no harmi e hoorema jento kamba ko na wolede ko عن ابي هريره جتما ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مات اذا دعا الرجل سينeddo noddi si gorko noddi imra'atahu beygu makko ila firashi faade dadɗudi makko ni foti ko danki foti ko gatal yo aru be renda fa abat kanko sonnajo o salike fa bata ghadbana alayha modi makko wali no monani mon tikkanu bellati law monato kala noddudo beygu mum ari yide o sali o monato la'anata al malaikat kunun conséquence ko malaika ben huday mo hatta tusbi ha weta haray malaika no ari dari takko makko ka wali do makko Allah halkima Allah hudima modi ma jombe tenge nodda ma yaari yidum saloda ko alda e ganto Allah yebima Allah itti barke ma Allahu akbar ha weta hay si tayi no be hudumo nde wotere haray o yonani mo ko gerda na tere ma ha weta muttafaqun alayhi wa fi riwayatun nare fillahi o be huday mo hatta tariya ha o arta kambalde si ɓe huuɗimo ha weeti o arali o retiri o ari o tawti modi makko hani ɓe continue koddi ndin ñallal ngal kadi en tant que o arali o ɗofti hara heɓe huɗudema e riwaya go koni ardi yo Allah dandu en nde jannen nde ɓiɓɓe meɗen ɓen si okkitiren ɓe ko wana noon kadi noon suɓanen ɓe modi kadi mo okketen ɓe kadi famen ɗum kadi no jeeya kadi e gantoji toon masalan accon hakke sifo ɗen fof hara en haɓali ka dina hersa ala modi ma e nder jemma goton o landoma baldi go o landoma baldi ɗiɗi o landoma baldi tati e nder jemma goton ha tawa hande kadi sonnajo on woni hande kadi wona ɗo muusede accon hakke ta joni balde ni sino waɗede hara joni wona weli kanko heɓude wontanimo muusedi wontanimo soñdia mi mana tawa o ɓittike muusimo joni legoy accon hakke haray hande kadi si tawi ko ngol lawol ɗon kadi ɗuuɗi e nder jemma laabi tati nayi joyi jeego feƴƴiti hay saltagol ngol ɗon kadi haray natataka koddi natataka bakkat haray ɗum ɗon kadi no jeeya ko udurun shar'iyyun wallahu a'la wa a'lamu